Hello ma'am, ako Mamalda ma'am. Ay na facial kit sama po doon lahat. Ma'am sige lang magi step 7 kami. Step 1. Cleansing milk ma'am sige lang jare. Ako skin sila iba mo pase cleansing sina silo lok pido niya doon ma'am minute mga turuk ti circular motion do ma'am na massage to bibam di chang second step ni sina face scrub ni. Face scrub sina mamay da fazana tay bida ba matung minute ani hum taw na fazana si mamay da thambi do ni aduga sina ko gi mai dead skin lai ba puna makata di puna malok pibo do ni. Ma'am sina third chu ni third step ni sina massage cream ni ba ko. Massage cream sina kai tong ni have da mamay da ko gi massage se minute tara ko massage taw ta masina fourth step oidoni ma'am masina face mask oidoni ma'am masina kai dawni habda koina maida taibiraga dry oina na thamibani adu loraga ising aing mana fasana mama ta thokpirani ma'am masina akogi 5 step haidare ko face serum se fasana gyan ta na mu ta na taibigada ma'am last step ni asina akogi sunscreen haidare ma'am sunscreen se ma'am prong na khangidani ko ma'am sunscreen se na akogi skin da kana ba piba haiba ko akogi skin se da no layer ma akogi skin se protect tawda yamna mating pang adu ma'am hojiki agi step tarunga follow tawna yasum loijare do ma'am yengu phangwani agi mai da tariba glow ama lakpase ma'am